forest 70% of Manipur's total land asi forest ne di higher hills. तो वो तो लाइबक थी बदी सिदा क्वाइनगी साथी दी कोई अचोबो उ से मणिपुर की लेइबा चिंगसांग परिंग मखे से चलगी है मकान अचोबो उ लेइबा चिंगसांग परिंग दी इरई लेइत्रे उ मचा मचा हॉप फाइटर शॉफ एंड हॉट मसिंग हेन लेइबा दो न चिंगसांग नहतो वो केबला मना मोरगा ngasi environmental imbalance वेर इबन अपान खुदिमकी अमत नायब चंगदबे यादरब पोषक मक हायोगदी इसिंग सिने इसिंग से कोई elixir of life haya larita magpakanda mayam class 6 7 da thingerangani angang sing dum haiba su taramane mama obi sing ana ising sigi source ke yogande u pambi sing na mana masing u pambi dagi ising se thoya ana ising se dry up to ising ki chang se mane ekoi tampak le riba valley ki district se usit manga ne valley ki district manga le riba se masigi manungda koi oina sapakanda ground water haidi lenung de ising se koi na leng to koi ki goha se to fire matam amada ising se foot yama boda putra nga puttara to kan ising se marang kaina phangam me matam amada ngasi de sahi kunthra gi mamang so boda last 30 years se the ground water level se foot yamdrabada 80 90 to thadragadi ising phangdra ground water gi ising se khandra alna maram oraga manipur da leiriba koi praja punamak asi ngasi dagina sahi kaigamba fibam se da sum chakhiba taragadi lakadaba sahi kungi matungda kwaidagi awaba koi da scarcity of water ngasi sum mayuk narabane Imphal Sohoda Leriba, Imphal and the Greater Imphal Leriba Assembly Constituency segment Taraga Taret Asigi Manung the Assembly segment Nippon and Ising crisis layer. Ikoi Amatanga water supply, Porompat water supply scheme Sedagi Piri Ising se Numit Kudingi Ising Tabang on Devana, Ising Tadi, Ising Pang Devanabo. High education and that Ising sources from Handarako. Anna हाई समस्या पुनमक से अयिंग असा मुंजू मुंसा दगी इसिंगी चांग फंफम थोपा लेफम थोपा इसिंगी चांग नचिंग सिंग सिगी बैलेंसिंग नदगी दमक अमत नायब पंदम से उ इकोगी उ थाबा उ हिंगनबा उ फजना नाक से लगा थंबा उसी कोई अमत नायब पंदम ने अन हाईबा मिशन हाईबा विजन ऑब्जेक्टिव असिगा लोइनना Ningol ban haiba mingkon se ga loina na ngasi tongan Imphal East and Imphal West district ke tongan da jaga sing da haiba program se chatharakpa matungda ngasi di Khetrigaon Assembly constituency ki Star Sporting Club Imphal East district headquarter ki heart asida ngasi togodori ba u thabagi u macha chara thabagi thouram se da sab yabi gadori ba Itay sing, ine sing, isan sing, se sing, iring manabi sing. Nakoi makeda na haijaran gado budi ngasi thakiba numitagi hawagana lakada bu sahi ani asida chapchana koi sinaduna u sing asibu hinganba yokwa madi mapumari paba u amamam. Waratna ba kona bada daitalamina se habu kumpusi kamzaraga. I once again extend my humble gratitude to MSAP as well as Department of Forest and Environment for this way. Finally, Tawdaba Yadrava, Adumlava, Functionama, Missionama, Objectivama, Ananaba, Sanchala Prosigi, the Mata. I once again humbly show my gratitude and I thank the entire team for making this function a grand success. Razak, President of Star Sporting. I request next to our guest of honor and next to our special guest to Alumni Manipur to deliver the welcome address. The plantation program Shigi, among the Sina Pabo Jerega, Shigi program Sida. Full gratitude to MSAP as well as
Tamjari, and also once Masmani Ampajaba, Ningol success. I wish everybody this hang but a gassing sida. Jauna, we talk here. Invite the luckily. केंद्र से की Manipuri loan siga. So the plus यार 나 이건데 다 연기로. 어,